ॐ नमः चण्डिकायै अथ एकादशोऽध्याय। ॐ ऋषिरुवाच दिव्याहते तत्र महासुरेन्द्रे चन्द्रासुरावह्निपुरगमस्तं कात्यायनीं तुष्टुपुरीस्थलस्मात् विकासि भक्त्याश्च विकसिता सा देवी पवनाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतौ अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्तमेका महीस्वरूपेण जतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया तवैतदाप्याजते कृष्णमनङ्गबीजे तं वैष्णवी शक्तिरनन्दविद्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् तं वै प्रसन्ना भुविमुक्तिहेतु विद्या समस्तास्तव देवि भेदा त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्रैकया पूरितमद्वैतत् काते स्तुतिस्तव्य परापरक्तिः सर्वभूता तदा देवी सर्वमुक्तिप्रदायिनी तकस्तुतास्तुतये का वा भवन्तु परमक्तया सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्यैति संस्थिते वर्गापवर्गते देवी नारायणी नमस्तुते कलाकाष्ठरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वेशपरतौ शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्भस्वरिके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूलचन्द्राहीधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नखे कौमारी रूपसहस्थाने नारायणी नमस्तुते अङ्गचक्रगदा सङ्गं गृहीत परमानुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते गृहीतग्रमहाचक्रे नमस्तद्धीतव सुन्दरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते सिंहरूपेण अग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतज्जमे त्रैलक्ष्यत्राणसहिते नारायणी नमस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनज्जले दीप्तप्राणहरे चन्द्री नारायणी नमस्तुते शिवदूती रूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महारामे नारायणी नमस्तुते नमस्ताकरालवदने तिरुमाला विभूषणे चामुण्डे मुन्नवदने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये मध्य पुष्टि सदे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूति ब्रह्मविदामसि नियते तंगसि देशे नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभोस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्ते वदनांस्यं लोचनत्रय भूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यो कात्यायनी नमस्तुते ज्वालाकराल मृत्युग्रम अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमस्तुते नास्ति दैतते जांसि अनन्या पूज्यजा जगत् आखण्डा पादुनो देवी पापेभ्य अनसुतानिव असुरासिक वसापङ्को स्वच्छितस्थे करज्जला शुभाय खड्गे भवुतचण्डिके काङ्गताभयं रोगानशेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् तियामश्रितानां न विपन्नराणां तियामश्रिता हस्र्या
जातं पुरान्ति एतत्कृतं यत्कदनं त्याज्य धर्मदिशां देवी महासुराणां रूपै रनेकै बहुधात्ममूर्तिं कृताम्बिके तत्प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेषु वाद्येषु वाक्येषु च कतद्वना मम त्यागत्योति महान्धकारे विभ्रामते तदतीव विश्यं रक्षंसि यत्र गोगीवाश्च नागा यत्रारयदस्युबलानि यत्र नावानलौ यत्र तथाद्रिमध्ये तत्र स्थिता तं परिपासि विश्यं विस्मेश्वरी तं परिपासि विश्यं विस्मृतिका धारयसीति विश्यं विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वास्रा एतै भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नो हरिभीतर नित्यं तथा असुरवदात् धुनैव सज्ज पापानि सर्वजगत् ताङ्गसमग्नासु उत्थात पाकजनितां च महोपसर्गान् प्रणोदानं प्रसीद तं देवी विश्वातिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामिध्ये लोकानां वरदा भव देव्याच वरोदहां सुरगुणा वरं जन्मनश्चत् तं विनिद्धं गच्छामि जगदामुपकारकं देवाचुः सर्वबाधापशमनं त्रैलोक्यसाक्षिलेश्वरी एवमेव तया कार्यं स्मद्वैरिविनाशनं देव्या च वैवसत्ये हन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे मनुसिंहश्च बाणा भूतपोतस्य महाश्रौ नन्दकवगृहे जाता तदा गर्भसम्भवा ततश्च नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनोरवतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि कैपचित्तां च दानवान् भक्षुस्तां च तनुग्रानो कैपोचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दारिणी कुसुमपमा ततमां देवता स्वर्गे मत्तलोके च मानवा तुभ्यन्तबाहुरिष्यन्ति हततं रक्तदन्तिकां यस्य सत्तवासिकमन्नविष्टा वंशी मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविषाम्माजनिजा ततसतेन नेत्राणां निष्कृष्यामि जम्नकिं वित्तयिष्यन्ति मनुजा सतक्ष्मीति मन्दत ततो होमकुलं लोकमात्मदेह समुद्रवै वदिष्यामि सुरा हकौराविष्टे वनधरकै हकम्बरीति विख्यातिं गदा यस्यमहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गामख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्न नाम भविष्यति पुनश्चां ददाग्नं रूपं चित्तमाचले यत्पं शिखरयिष्यामि मुनीनां दयानुकारुणात् तदा मां मुनयः सर्वे तस्सन्तनवमुत्तयो दुर्गादेवीति विख्यातं तन्न नाम भविष्यति तदा रुणक्षस्त्रैलोक्ये महावधां करिष्यति तदाहं हेमरं रूपं चित्तये शङ्खे षट्पदं त्रैलोक्यसहितार्थाय वदिष्यामि महासुरं अमरीति तमं लोकस्तद्दा तस्सन्त सर्वतो इत्थुं यदा यदा वधा दानवद्दा भविष्यति तदा तदा वदिजाहं करिष्यामि संख्याम् इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सार्वजनिके मनन्दरे देवी महात्म्यदेवास्तुतिः।